Masih saja berperang lokal. Jadi, bukan dari transfer yang ke dia tumbang ke. Lapan ke welfare dia lola. Lapan dia di mahasiswa sekali nang kabolong le kelabang sualam sekali lekum arju kabolong. Mau nelimpin. Kanin je gantung lapan kipu gantung bangke. Kita ini beri. Ini tu ersat pun saya pedai tu kesong nai mah. Lahir. Bila bangsa kata saya cakap dalam saya kata tinggi tanah por di tiga itu. Saya itu roti yang lagi. Lalu bangsa bila bangsa kata saya aku tak. Lalu dalam saya kata tinggi faham. Lasi ni tu makai cekroin dekti. Lalu. Ape bima 62 area long ke bilong ni. Ada ke autonomous council do. Jong si panchayat pikok kulate lage autonomous council bangke hemang se pikok kompol. Hang sulilu lah. Dasi jitu financial jitu hewang bom lage article 275 lasi ginangi ni tu perang meta. Itu isuman tu mislead kuri article 280 tu laso bange hingi. Labang ajak kelu. Labang kahap panchayat dan rongpo hadak pasti tangka aku nang kotai bo ke panchayat kon lo tangka du. Rongpo wang proyek di panchayat pun. Lagi tangka ko baron deji karbiang long di masa akan ke lagi. Dunia deji tangka panchayat wang hoi bo. Nasi ni tu mai ko ende. Nasi article 275 bangsi ni tu mai ke nai. Pena panchayat election nang pa doji pubangke komasi la sudah order ke pima lake bilong le dabange ate pima dake 6 schedule area puchini dia pila tu aso na bibor i tu aron re pena bi tu panchayat election nang biji pubangke ni tu make mentune dan itu cekroin se lapengke lake isi bangko bangtrok la so isi komiti pinak dema lagi plan district pamit lagi itu jadi mutate elitum la dak apawar aprang ting pen kido we ana 6 sidul arona ting pesi cari nangi kasi kapre aron pen cari rong kulite elitum mage sudu kasi dak tim karbiang long tim lagi sini kenang sot dalam habang nang pakanan lima kanan tabare banyak ni sini tempat ini itu artinya bangke nang biar tip di bangke helbom lo mati lahai hei no order ban bom lo kasi latung tham ke nahi ke kasi tim karbiang long MP penting lo people latung mengjang kli Satu megang klip pula dia lah bangke cok kita pun itu akan diklaim kita tu. Itu karbiang long arat fancy klaim pergi pusi election sudun lo. Karbiang arat tu pahai le. EM, CM, MP, MLA tu pahai lo. Jom si lason karbiang long arat kisung, jom si lah tu megang klip pusi lagi. Karbiang arat kisung rep. Kisung jauh ni dia pun. Akai sila. Jadi kiduk por kiduku. Nonda dukpik lo karbiarat ke sakurita dak unit de pino SIU nang bigo mat karbian kasi la so SIU ja dak pen training SIU ka dak otomas council lo bilong le lagi aron kali lagi dake otomas council ke mithang power do otomas mane ki mithang ajak pom do kasi dak sakuri piun aso sakuri penteng lo ha Asia dia pun ada sakuri kita. Jadi lah 6 sidul aron nating jadi latung claim nanti. Non bang habang pinkara lima men kroyen dia tu bangke latung. Kalbi yang long arat bang sungur. Angke non ta dormha long le pusang jo. Tangka doko pita. Angke lahir tangka kunal nasi dam. Kata arjume mele. Tangka ke dulu mati dake central bank na pathai lo state government na pathai lo inte tangka lahai tangka kunna lo kedam upilo youth
Tapi lah proper use nahi lah kan, proper utilization kuri nahi tangka. Karbi Anglong arat atangka, arat Karbi Anglong arat farman tu lah tangka kan angali mesti. Karbi Anglong oton mak council nom. Jadi lagi proper utilization kuri nahi lagi, arat pampi nahi, kontrak pinang ko, sakuri pinang ko, dormha pinang ko, trading license pinang ko. Lepas ada kecil sodom pan itu udar ID lain kanang ko. Lepas ke miadi potata kecil soa miadi potata yang kanang. Lagi kisu tangan telah bangke bilang lelu lah kan lap ni $60 rana tengke. Lagi nili non kaningge lam kali lagi pengbidan itu $60 rana teng betul nili kan he. Jadi মই এইটোৱে ক'ব খোজোঁ যে আজি আমি কি কাৰণে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াতে 6 শিডিউল এৰিয়াত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আনিব বুলি তেওঁলোকে যোজা কৰিছে কিন্তু আনিব নোৱাৰে 6 শিডিউল এৰিয়াত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হ'ব নোৱাৰে যিটো ইয়াত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আছে গতিকে সেইটো মানে আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আমি নামানে আমাৰ APSRC পৰা ষ্ট্ৰংলি অপ'জ কৰিছোঁ আৰু আমি ভৱিষ্যতে অপ'জ কৰি থাকিম এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও এৰিয়াত কেতিয়াও পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন ইয়াত হ'ব নোৱাৰে আৰু আমি যিমান পাৰে আমি যিটো অট'নমাছ কাউন্সিল যিটো আমাৰ 6 শিডিউল মতে আমি ইয়াতে বহাল থাকিব সেইটো মতে চলি থাকিব গতিকে আমি কেতিয়াও নামানো গতিকে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি এইটো উঠাই দিব লাগে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন ইমিডিয়েট বন্ধ কৰিব লাগে নহ'লে ৰাজ্য আৰু মানে আৰু আন্দোলন গঢ়ি উঠিব গতিকে ভৱিষ্যতে কিবা ঘটনা হ'লে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে এইটো ৰেছপনচিবল ল'ব লাগিব গতিকে সোনকালে এইটো কাৰ্বি আংলং পৰা পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু উঠাই দিব লাগে ধন্যবাদ